Za Polikliniku Arena sam čuo preko prijatelja, pa sam se informirao malo na društvenim mrežama. Vidio sam da imaju jako dobre recenzije i komentare i to me jednostavno ponukalo da se između ostalih poliklinika javim i u Polikliniku Arena. Radilo se o ugradnji implantanta, sami rad je trajao od 2. mjeseca do 7. odnosno do sada. Postupak je protekao bezbolno, ugodno, svi su bili jako ljubazni, pristupačni i zadovoljan sam sa cijelim timom Poliklinike Arena. Posebno bih istaknuo doktora Filipa koji je zaslužan za moj osmijeh novi, njegovu asistenticu Suzanu, u biti sve, centar podrške, recepciju, cijeli kompletni tim Poliklinike Arena. Strah od zubara nisam imao neki sada baš preveliki, ali kada sam došao u Polikliniku Arena definitivno su se, ajmo reći, svi ti strahovi su nestali, jer osoblje je toliko ljubazno da definitivno se ovdje stvarno čovjek ugodno osjeća, tako da zbilja nema straha više, barem evo kod mene. Cijeli sami postupak je bio bezbolan, ugodan, tako da evo definitivno bi Polikliniku Arena preporučio svima. Ako želite vratiti osmijeh na svoje lice, Poliklinika Arena je definitivno mjesto za vas.